نداء الإسلام. نداء الإسلام برنامج ديني، نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Menjadi mga panang may dami, mga puro na pumuli sa Allah subhanahu wa ta'ala na ako yung pagdala mo sa pagkasyan yung tiranan ini sila, alhamdulillah pagtungod pa araw ng pagkistarahan na rin sila kailo magliw at tawakan magpangliwlakan dahil na pamando sa wayaan sin Allah ta'ala labi luwa dahil sa lauta amuin sampai si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena amuin inama tawata amuin makapatok kita pagkaamuan di kita makatudyo pagkalaungan tungkol pagpahal maaraman ng ipadaras na Allah subhanahu wa ta'ala. Dari yan matay mula kamaitang yung di puro alam sabi ang mga ipatarama at ikubahan kita pagpalukay murahan yung kapukatan yung sabi ang matiranan daw sa ipatarantakan sa siya at sa para mamalingog mga dyan ng umalini sa Allah subhanahu wa ta'ala itong palpo in kapato sa murumulya mulungin kita yung kalasahan ang may nitwati daul magpasambay kato yung ipanghito sa Allah subhanahu wa ta'ala di magpapati daul magpatungtong kato na kataan dibihil pangadyan inatiranan ini murah-murahan kaya barakas na Allah pangumuran niya dadaan kita yung kataan sa Allah ta'ala itong palpo yung kapato na murumulya may naruwain na Syekh Zakaria Muhammad pagdatapadal panilatubo mansuran masyura. Magsyukur kapot suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami hakon Islam murah-murahan yan na kamu timutundan hatiranan sa Allah subhanahu wa ta'ala dalapan na to impangadjian bakas lima ba insyaAllah subhanahu wa ta'ala tungod pa pagkasila sa sin magtaw-tay manghud amuin pagkasila sa hangaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in magtay manghud na subay siya amuin sibo in pagkasila sa hangaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kita imian ini pagkasilasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon amin pikilan iban akal tain agarun taron hayan buat melainkan labay ring hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maana niya pagtay manghud hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala aun padduman
aun aturan piatarang simpamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na amo ito mga katautay manghuran hakam Islam. Sababing magtay manghud pag yanon nagkakasi beita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat dengan Anas ibn Malik beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Di marista aon pamaratsaya sinambuok daing kanyo long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam buat malengkan subay siya kumasi hatay manghud niya biya sing kasi niya harin hawa baran niya. Amo yadto mga katautay manghuran na uno pakaradyaan amuin hinangon sinabok pahambok daing hamanga sila nagngangan magtay manghud agama Islam subay makasaw intay manghud niya sing karayawan iaapas sinabok pahambok amin magsibo in marawhat sinambok pahambok angkan na bang tabiya mga kawaon pamintangan in kahalan sin mga sila muhajirin iban sin ansar amin piya pagtay manghud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawakto niya na wayroon kabakan halom sin dunya ini makasibo kanila iban in sila daing hawakto timubo in kasi antara nila magtautay manghud bukon sadya amin laong tapini sinambok pahambok intay manghud niya buat malaingkan hangan sinagama Islam in Muslim katantan magtay manghud in bariman kataan magtay manghud hangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na sabab yan pasal sin amin perkala sa laggo-laggo kahampitan sing kita ni halaw man sing gumini dahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin pag-agama patuhan Rabbul Alamin na suwayin hambok pahambok din kato taniyo ino-inuhun niya intay manghud niya doon haparkala karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo sa ino-inuhun niya bangkarna imaksud doon bat maghampit pakarayawan na suway niya intay manghud niya di laungta bunsakon di niya hitilo paulihan subay sadya ing katantan magsaw-saw hatungod simparkala pag-agama na hati sim magsaw-saw paamuhon ing kakahinang doon haamuin tiranan piatarang sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala mo ng pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naroon na waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala kung makita niyo pengajian dahil haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Iban lang sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtulong tawang kamu doon ha pag-ianun bir wat taqwa. Uning pag-ianun bir in bir amunin pag-iyanon tarkul mungkarat. Ingkatan tan amuin pagtinggal dahil hakatan piag mungkir sinsara inyan laungta ini pag-iyanon ha ini tafsiran si mga sila manapsir impagtinggal ding haamin miyungkar sin Allah subhanahu wa ta'ala amun impagyanon nila takwa ang palong niya in parkala amin piyangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hakatan ipon niya bariman tungod paparkala pagtulong tabang haamin himinang singkatan marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala amuan impagtawakon lang niya bir. At inimpiyangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala roon ha ayat ini haipon niya bariman amin aunon ha antara nila impagtulong tabang doon ha himinang sin marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na lang niyang pagyanon bir. In pagtinggal sa ingkatan piag mungkir sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya pagyanon piag mungkir
amin di manjari hilamod sin hambok pahambok palauman sin pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung pagyanon niya takwa at takwa. Hati niya inikaw mabuka kau himinang sin parkala piag mungkir sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuka kau malupasin ang malibadat mo. Mabuka kau ritay maunsin Tuhan Rabbul Alamin in ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasabab yan, in hinangon sinambok pahambuok, daing ha mga sila bariman, daing ha mga sila Muslim, amuin laung tamang langi, in hambuok pahambuok, kana pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin maun laung ta in ini pagtulong tawang doon ha kabatilan, iban pagtulong tawang doon ha amuin, ini panguntara atawa panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena impagtawag hayan, amunin long niya, katansin, amin pagmasiat pa Tuhan Rabbul Alamin, katansin hiyaram sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Namad tuin subay halian sin hambuk pahambuk. Naroon na yan, bangaon doon, dahil ha mga taymanghod, amuin makasagnat doon ha mga parkala iyaon. Sibo na katiuod niya. Iban sin amin wala niya kay ngatan inyaon inimasyat patuhan Rabbul Alamin, subay inu-inuhon sin taymanghod niya, in taymanghod niya, hati niya patumtumon, paamuhon pahinang amin karidaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Inyan nakabutang hakatan si Buddha. Amuin nakapangadji sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin wala. Hatat kala ingkatan sin mangi kaingatan yan si manusia katanta. Karena intanda niya ingkatan sin mangi mahinang si manusia. Bang yan hibalik madtukan niya, ri niya matayma, kaingatan niya inyang katantan, mangi. Nainyad turi kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumaplag, halaw man sin, ini paghula-hula sin bangsa Islam, paghula-hula sin mga Muslimin, kana inyaon katantan, kabatalan, iban inyaon katantan, dahil nga mga hiyaram sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na, in pagyanon dusa, pagyanon nila, amo na in pagtinggal dahil nga mga inipiangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, himinang kaniya. Amo adto, hati niya, pagtinggal, doon ha amuin, inipiangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, isiyusin himinang sin haram atau himinang sin maksiat inyaon papatinggalan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo na in pangato pa Allah subhanahu wa ta'ala pag iyanon damikian inyan di manjari jumatuh ambok Muslim di manjari jumatuh labi-labi na bariman karena in pag iyanon pangato pa Allah ta'ala amin laung ta ini magpasaula-ula in siya hatungod sin parkala sin pag-agama biya sa kaula-ula in yaon katantan siya in magbaya sin kabayaan niya sin aun tagdapo sin agama Islam amunain Allah subhanahu wa ta'ala subay hadya kita lumabay doon ha aturan niya at siya in naginang singkatan aturan na subay yad tuurulun na to madto in amoy indiak sin Allah subhanahu wa ta'ala magpajato sin hinang. Amo na in pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena in katan ini umato pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na ng limyo lakad sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpasaula-ula siya doon haparkala sin pag-agamayaon sa kaula-ula biya siya inag babaya sin marayaw iban sin mangi donan. Naroon na yan mga katawtay manghuran na agama Islam ini pangliulakad dahil hapierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kato taniw
iban marugaing den kato taniyo subay ini katantan pag inu-inuhan sin bangsa muslimin paamuhon pahidang marayaw dalam sin paamuhon pahidang marayaw subay in akaon sing kita hambuk pahambuk labay reng hamarayaw habis sara marayaw haamuin himumungan wayroon kasatuan niya jumaturoon halaw miyaon labay ring haamin bisara mahanunot labay ring haamin himumungan laungta di mahinang sabab tubuan laungta ini biya mga madto kutih ilaw pangatayan sin hambok manusia pasampayan hasupaya inyaon makatayma siya marayaw in parkala magjato mga katawtay manghuran labi-labi na haaturan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod paparkala pagpaamong sin hinang amin pagpakugdan sin hinang harap maun pakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay sadya paamuhon doon hakabayaan sin Tuhan na Rabbul Alamin. Ang pakaradjaan ini bukon ini langta kita sadyain papagbayaon doon haon sa milbiyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ipapatawang kato sin agamata Islam intay manghudta. Amuyin na anyaya iwan sintay manghudta amuyin na kaanyaya. Hati niya bang mo kita doon hadis ini in pagtabang hangan sin agama Islam tabangon mo intay manghud mo na anyaya iban sintay manghud mo na kaanyaya ada kala yung pag-anyaya niya wala niya tiud at tawa inyaw wala niya kaingatan bat inyaw anyaya na hasabab yan subay siya tabangon doon ha kanabiyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo unsur akhaka zaliman aw madluma qila ya Rasulullah hada nasratuhu madluman fakaifa ansuruhu idza kana zaliman qal tahjuzhu wa tamna'hu anil dhulmi fadhaka nasruhu biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tabanga intay manghud mo na anyaya iwan sin tay manghud mo nakapanganyaya laung sinambok sahabat ya Rasulullah puusa in iyan matarang na kamo hamanga siya na anyaya suway na to yadto inu-inuhon suway na to yadto siya tabangon biadin nung ya Rasulullah impagtabang na mo sin mga sila amuin nakapanganyaya inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam agpangan mo siya di papag-anyayahon hapag agpang sin pagyanon di siya makapag-anyaya mataod in mahinang sing kita roon hayan labay reng haamuin ini parkala di hikasato sin amuin hinang niya lang ta hindi niya matay mainyad to katantan biya lo paragbos in siya biya baba biya in lo paragbos in siya sipog inyaon katantan sabab bukod niya tumarayaw biya si mga timpo si mga nakauna to panghindo at timpo mga nakauna in pagpaamo sin hinang amin kiya pag-anaran sing kami at timpo si mga kami nakauna doon hayan bangaon doon haon nakapasampay sin tungod paparkala pag-agama wala nakaamo in pagpasampay niya inyad to bukon yadto siya amuin sa roon doon ulakan din hakalayuan bihan wala kaw nakaamo at tawa iyanon kawihan wayron sipog mo inyang katantan di man jari hinangon imbihan to sabab imano siya magkalaong imano siya magkasa in sareo-reo magkalaong iman sareo-reo rin mga magkasa amin magtawbat biadining katawbat niya bang pasakiton mo pa inatay niya muna hasabay ba ito subay siya amo hindi makaranam
doon amin sipog siya. Inyan katantan subay kahalian sinambuok magpatumtum paamuhon doon haamuin aturan sa rayaw-rayaw. Asabi ato yung paghinangon sing kami nakauna muna panghindo si mga sila ini malaas din kamo hapag-agama nakauna rin kamo bang hibutang tabi sa pagtun naghutba doon manjari na laong siya hawak tuad na ipatawag siya bihan doon at awakad doon siya rahon magbisara bihay nilang ta ini biya mga napakuha mo rito hamasid bihay ni biya wala nakakugdan ha aturan niya inyad to kasaan niya to sa bihay ni in katarangan niya na bangkaw makabalik madto pa masjid piagutbaan mo nando baitaan mo in tausin inikaw na laong wala kimugdan in bisara mo ipahati mo kanila. Hati niya baran niya in magpaamusin ini amin kiabis saran niya yato hasupaya in mano siya doon hayan amuin makahati manglago ikan niya ang katon siya pataas sababsin na may tasesin in siya mano siya adya magkalaong bihan yan in panghindo si mga nakauna yato bukon siya amuin sa tuon sa roon doon yan baitaan sinuno. Makajari mo baitaan bang man siya ay makasambag. Haamin magbisara kamo bihan. Baitaan mo lang muna ini nawal tod na kamo baita mo yan to. Suway mo yan unuhon. Inipindahon sa roon doon. Bang kakunahan inamin bisara yaon bat suway doon hawak to yaon mapinda siya sa roon doon sabab matawad mano siya malaong doon hayan manjari at to laong ta amin sa roon doon baitaan siya sa sumakawa siya magbaita sin kasaan niya. Bihad to adto mga katawtay manghuran ha kama Islam. Bang hilaway ring ha amin pagsipog in mano siya mahunit makatayma bang sa upama siya sipukon. Misan dayad to in siya hakalaungan na imano siya aun wakto na surun sin amuin biya mga kasipog yadto na doon hayan di siya makatayma si mga pakaradyaan. Hasabab yan, hisoy mahina doonhan mga katawtay manghuran, bukonin mahina doonhan amuin tao na laong, bukonin nakapanghina doonhan laong ta amin tao nagpatuntum, sumagawain mahina doon hayan agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, sababing piagbisarahan doonhan parkala sin agama sin Tuhan Rabbul Alamin. Pagliki-likian kita sin nag-aagama rugaing daing haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Batlong niya yung mga tao inibihay nito'y yaon kanila yung pagjuri, yaon kanila yung katan. Amo hindi mapatot hinangon na pag-aagama. Nahasabab yan to subay na to ayaran in parkala yari kita niyo halawman sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala subay in urulon na to kita mahinang parsababan singuran singkatan pakarayawan biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dallu alal khairi kafa'ili in amuin lang tamakara sin amin hinang pakarayawan tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang aun simingud kaniya biya da siya sin nakahinang amal inyaon katantan magsibo in nakasingud iban sin singuran dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan dain dito hadarat niya amo adtuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala jumatuha magtawtay manghud doon ha amin mga sila nagtutulong tawang hatungod paparkala amuin maghinang singkatan marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan mag-anib daing haunono na pakaradyaan di kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo adtuin ini subay bato kunsing kita tumtumon na to inyaon liyang kita wala taawanu alal ithmi wal udwan. Ayaw kamu magtulong tawang doon hay minang dusa. Iban ayaw kamu magtulong tawang doon haamuin umato patuhan Rabbul Alamin.
Hati niya mangliulakad sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katotay manghurana kami Islam sa inapasun na to, lawakon na to, panawag-tawag maun pa amin mahinang sabab hikahidayat. Maun pa agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya makakugdan sing kataan hinang kakuyagan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuad tuin subay batukon sinambuk pambuk ding kato taniyo. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujurin man ittaba'ah ila yaumil qiyamah la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dalalatin kana alayhi minal ithm mislu athamin man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Kita kau isiu-siu laung niya in makatawag maun pahidayat yang hidayat sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala manin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam makabatok maun pa amin diara sindaak sin Tuhan na to Rabbul Alamin in siya tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan biya sin iwan sin mga sila amin naka-agad hapanawag-tawag yaon. Amin nakasingod hakakahinang yaon. Inyan katantan sampai yadto paadlaw kiamat di karagdagan insuko sin amuin nagpatumtum insuko sin amuin nakapabatok maun pakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan in nakasingod atawa nakatayma sin amin marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala amu adto in ini sarayaw-rayaw batukon damikin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiu-siu isab in nakahinang doonhan nahinang parsababan in mano siya nakahinang dusa. Hati niya in siya dosa na hinang niya. Siya in nagpakita sin hinang yaon sabab mataod doon ha. Amin atoron sin mano siya in yaon nag-aarama. Sa sumakawa bang in hinang niya yaon na hinang pakasaan. Ang paimano siya nakasingod kanya pakasaan. In siya inibistahan sin Allah subhanahu wa ta'ala dosa. Daing ha mga dosa. Damikian in nakasingod kaniya ramikian bistahan da isab di karagdaganin dosa niya iban ini sinyaon di karagdaganin dosa niya sumagawa jukup-jukupan hirihil kanila sibu dain ng darahi iban sin miyakad sibu da katantan sampai paadlaw kiamat nagdarasin dosa patuhan na to Rabbul Alamin. Na inyan katantaan biyabay takatuin mangi iban sim marayaw. Sabab in kataan halaw man singgumi ini amuin diagahan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala indo aparkala ini. Amuin maghidang maun pakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin hinang harap maun paamuin satu patuhan Rabbul Alamin atawa hinang mungkar na inhiminang sinhinang mungkar inyan makawak na dosa iban sin manawag-tawag pahinang mungkar makawak na dosa damikian da isa abim manawag-tawag pahinang marayaw aun tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala damikian da makasingod yaon kataan jukup-jukupan dilan sin Allah subhanahu wa ta'ala gamayan in siya amuin nahinang sabab sin kaya singuran si mano siya pakarayawan dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pahala tiap-tiap aun makahinang sinhinang amuin diya nawag-tawag niya yadto aun parsukuan niya bahagi niya damikian da isab in mga sila nakapanawag-tawag pahinang mungkar ang pasinguran si mano siya himinang da isab tiap-tiap makahinang imano siya si mungkar siya nagpunan aun bahagi niya jukup-jukupan hirihil kaniya
haadlaw ganaka nabistahon sinallahu subhanahu wa ta'ala ingkatan marayaw ibansin mangi. Nahasabab ito, subay hadya imbatukon sing kita niyo katantan, apas na to katan pakarayawan. Amo na impiyag marayaw sinallahu subhanahu wa ta'ala, hasupaya ando kaylo, na di kita niyo makapagsusun, doon hawak to amin di na tayo mauning pagsusun sinabok pahambok din kato tayo mga palangkungan haagama Islam. Amo to insubay ini hinangon sing kita. Lumawag kita sa bab si mga pakaradyaan, labi-labi na yung mga sila makahati, aun daing hamang hinangbihan, kitaon taroon haon, bangin hinang yaon pakarayawan, ubos doon haon kailupahan na si Mano siya, wala na nagkahinang, ampa mo nabuhi, nagbalikin yaon tumtumayatay manghod, in ikaw, dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pahala doon hanahinang mo yaon, bang manimpuunan sing kakahinang, deng haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na in makasingod makaurulhayan damikyan dihilan da isab karayawan in karayawan na hinang tiap-tiap himinang sila aun bahagi sin nagpanagnaan ni minang. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di kana lahu minal ajri mislu man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Isiyo-siyulong niya in nakabuhi sin sunnat ko. Amuin long ta miyatay na hati si miyatay na wala na nahinang. Puas din kako. Ampa niya nabuhi. Inyan dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbas pakarayawan. Iban hisiyo-siyon himinang mapuas din kaniya na inyan dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala da isab karayawan. Salta di karagdagan in parsukuan simpanagnaan himinang gamayan inyaon dihilan jukup-jukupan sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan. Wa man ibtada'a bid'atan dalalatan la yardaha Allah wa rasulah kana alayhi mithlu athamin man amila biha la yanqusu dhalika min awzarin nasi syai'a. Biyaita doon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiyo isab in nakatagna hinang amin way pajimajatu ha agama Islam, hati na way pajimajatu wala jimatu ha Rasul sallallahu alaihi wasallam nakahinang siya, wala jimatu ha mga kasahabatan niya nakahinang sila, wala jimatu ha mga tabi'ina hinang nakahinang sila, wala jimatu ha mga tabi'ina hinang amin nakahinang sila. Damikyan sambil pa mga aimmatul arba'a amin matarang kato tanyo amunin upatlong tamadhab wala jimatu hajaman nila inyan katantan bang aun doon nakahinang manusia daing ha mga hinang yaon puas daing ha amin simingod hapanagnaan naghinang na dihilan da sinallahu ta'ala inyan sulatan doon haon amal sangi dito adlaw akhirat amuin wayron kulang niya jukup-jukupan dihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala kangian dunan damikyan dain nagpanagnaan kaniya aun daroonhan ini dusa amuin nahinang hati niya biya na simparman sinallahu subhanahu wa ta'ala liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm. Dunhan dihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala buugat ini pardusahan im mga sila nagpanagnaan doon iban sin simingod tiap-tiap aon makasingod kaniya dihilan da bahagi in nagpanagnaan biya da sin taod sin amuin kangian na hinang sin simingod inirihil ha amuin nagkiasinguran nito mga kataw tayo manguran na akama Islam. Nabiya din na baha
bangaon nakasingod sinhinang mo. Ibuhan manusia, nagbangkat mamangkat. Inibuhan manusia, nakapasampay ra isab ibuhan. Doon hayan di na matimba imbugatsin. Pardosan na hinangsin nagpanagnaan naghinang kaniya mga katawtay mangurana kami Islam. Hasawabiyad to subay na to halian. In ginhawabaran na to himinang si mga pakaradyaan bukon lamo dasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amod tim mapatot pagtulong tawangan si mga bariman, si mga Muslim, labi-labi na yung mga silaon panghati, paamuhunin hinang doon haamuin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon hilabay ring hapagjuri, bukon hilabay ring hapag-aib, bukon hilabay ring haamuin, ini makasampay muna harap paamin, ini long tatibusan si mano siya halaw man sing gumini ang pasumampay pa amin tao long ta nalaong yadto impagpatumtum bukum bihati naturan niya ta sumagawa dahon ta mag-inu-inu intay manghudta labi marayaw magduarwa ibansin kitabihan bang labi marayaw imbiyasin hinang nakauna baran niya in magpaamo sinhinang niya amuatin labi batukon sinambuk pahambuk den kato taniyo mga tay manghuda ka Islam. Tumtumon sing kita niyo in pakaradyaan marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan din pakaradyaan mangi in ini palahilon sin Allah subhanahu wa ta'ala bang siya mangi mahita supaya kapamintangan si manusia halaw man sing gumini. Supaya makahali manusia way panakahinang. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Imam Ahmad an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala law anna ahadakum ya'malu fi sakhratin samma laysa laha babun wala quw la akhrajallahu amalahu linnasi kainan makan. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila inhambuk din kanyo nakahinang amal yadto siya halawm sim batu pilaras amin wayroon misan lungag waylong niya misan lawang wayroon misan tandawan way misan buslot pagwaon sin Allah subhanahu wa ta'ala in bunga sin amal niya pamano siya bihan mahita supaya mano siya makapamintang simmangi in marayaw makaagad sila atawa makahinang sila makasingod sila mahita mga katawtay manguran sampay sim mga sila amin yadto na halom sim pakuburan nila makaingat pa. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo anna a'malul ahya tu'radu ala aqaribihim wa ashairikum wa ashairikum minal amwat fa in kana khairan istabsharu bih wa in kana ghairu dhalika qalu Allahumma la tumithum hatta tahdihim kama hadaitana. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunal tulong niya yung mga amal sin mga buhi. Pasampayon sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga ini kakampungan masuok kanyo at iniya inaama niyo taymanghud niyo. Iban sing kakampungan niyo liuran niyo. Dahin ha mga sila miyatay. Banglaw niya in kaaunan sin hinang niyo bat marayaw. Ipagkugkuyag nila. Ipagkugkuyag nila sin sila yadto na laong pakuburan. Wa in kana ghairu dhalika qalu Allahumma la tumithum hatta tahdihim kama hadaitana. Bang in nahinang sin buhi doon. Amuin kangian atin niya pangato pa Allah subhanahu wa ta'ala nang liulakad hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala in hinang yaon mungkar patuhan Rabbul Alamin na laong sim mga sila miyatay ya Allah ya Tuhan namu ay mo na sila yan pataya sampai subay na sila kahidayatan biyasin pang hidayat mo kamo ya Allah.
Aun riwayat dukaing dunhan biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila rumatong na in amal sin buhi madto pamiyatay in agi sin patay laong niya aqimis saah pat ini luna na inggumiya Allah bang indumatong madtuwat amal sa rayaw-rayaw mahita sabab mabaya na sila rumamagbay mataywan sin kalasahan nila buhi yari halom sin dunya ini nabangsaw pa mainnahinang batin niya undo sa pa Allah subhanahu wa ta'ala unin agi nila ya Allah la tuqimis sa'a Allahumma la tumithum hatta tahdihim kama hadaitana ya Allah ay mo na paglunay gumi Allahumma ya Allah ya Tuhan namo ay mo na sila pataya subay na sila kahidayatan, biyasin panghidayat mo kamo, ya Allah. Nahasabab yan, subay hadyain hinangon sinambok pahambuok, magpaamusin hinang hapag-agama. Magpaamusin hinang hapag-agama, iban ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istiqamatu fid dini wa ikhlasun niya lillah. Doon kita magpaamusin hinang tahapag-agama. Urulon na to impamiat simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakugdanon in hinang doon haamin kiabin kato simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasupaya in kita niyo magsibo iban amal sim mga sila nakaw na rin kato tanyo. Amuayan in subay batukon sinambok pahambok den kato tanyo na mura-murahan mga katawtay manghuran. Papaglasalasahon kita no sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma alif bayna qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam waj'alna hudatan muhtadin wa najjina minadh dhulumati ila an-nur وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في قلوبنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها عليها برحمتك يا أرحم الراحمين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.